Amen, amen, amen. Welcome back, welcome back. Uyati ngisalungiselela le session elandzelako njengoba sesifundile Psalms 140, 141 and 142, as well as the book of Zephaniah chapter 3 from verse 1 to 13, and then the book that I'm going to put roots in 1 Peter chapter 2 verses 11 to 25. But ngisaqabanga ngaloko kuvuka nje umhlabelelo uthi ngingayisa toni kuye efanele ukumbonga thatha uqobo lwami nakho konke kwami ngiyavuma. Ngivanje kuvuka lo mhlabelelo bazalwane ngingakangeni kade sisese lesikhathi lesilakhona sithi Kristu uyinkosi. Kuvuka lokuthi yini lengingayisa kuye ngithi bongele ngaye kuye. Uthi ke lo mhlabeleli ngiletha nalo luqobo lwami ngoba tonke letinto tingekakho kwananami luqobo lwami ngingewakho ngiletha ke lokungekwakho kuwe. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you for this moment. We thank you for your word. We thank you, Lord, to show yourself how great you are, my God and my Father. At this time, my God, as we are the pilgrims in this life, as we are the sojourners, as we are strangers, but Lord, we have commissioned us to do something at this hour, my God and my Father. Reveal also to us and make your word to become like fire in our bones. As Jeremiah said it, that now I cannot keep quiet. I will speak because the Lord, the word of the Lord is enclosed in my bones, so I cannot be quiet any longer. Baba yenta njalo ke nakulesikhathi leswendele buhle luphansi lokhathimiswa kwelakho ligama Jesu manje naphathi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, sitawuthi nje qabo kunanzi nesesendlule kubo lapha. Siyanemukela, siyanithanza. You are so precious in the sight of the Lord. You have to know that ukuthi niligugu uze wathi uNkulunkulu ngisho nasekufeni kwalabangcwele bakhe kuba ligugu kuligugu nje tonke into kaNkulunkulu. Bazalwane, sifunde lapha encwadini yaPeter, sihamba naPeter lobhalela people who are dispensed to the place I said today is called taking. Letifunza letibaliwe laphana chapter 1 verse 1 uthi basakadeke bakuphi, and uyababhalela la kule ngcenye lesisuka kuyo up until sifike la ku verse 10 wa chapter 2. Sibona uNkulunkulu uveta the privileges yebantu bakhe ngetingone tahlukahlukene. Uze ukhuluma ukuthi ababe ngematshe laphilile ekwakha indlu yaNkulunkulu, bathatha ngiyabona siqondiso kude cornerstone that was rejected by many, but God has made it to be the pillar, to be the nothing. Kube likhona la khona tinto tisuka khona tiqondiswe kuze thi lo konke lokunye lokubekiwe nako konke lokunye lokusetshenziswako uthathe ngingathini uthathe ishape yako, uthathe ukuqondiswa kwakho kule cornerstone lebekiwe. So ke namhla ke bazalwane ekseni we are being introduced kulenye kulesinye isigaba lesingena kimi. Ngapha asikhohlwa salokuthi sikuphethe ukuthi lelivi lakhe aliboli aligugi limile kuze kwephakade. La sisuka khona sisuka ekuthenini uthi uNkulunkulu bophani tingalo etingqondotene wasiyasiniketa. And now we are going to look at the duties. Yini imisebenzi yethu uma ngabe
sesenda umsebenzi kaNkulunkulu kufuna ukuthi siqonde umsebenzi wethu terms and references alomsebenzi ukuthi sisenda wona yini sihamba khona yini. Sikhulumile ukuthi njengabantwana labathanda kudala asilulangatelele lubisi lokamoya lolu live laNkulunkulu lelihlantekile leli undiluted lekungilo lelive laNkulunkulu lelisiniketha emandla nesibindi ekwenteni umsebenzi waNkulunkulu. So siyabonga kakhulu lokho bazalwane ukuthi sisenda konke we must have that strong driving force of desire. Well, uyathi ngifuna ufunda livi, ngifuna emiqabangeni yami ngiqabange ngelivi, ngifuna emizindlweni yami ngizindle ngelivi, ngifuna ulalela livi laNkulunkulu. So ke ngekwenta njalo uwenda ukuthi u-offloadeke lokunene lapha ekhambeni. So namhlanje la siqale khona uthi lo mbhali bathandzeka ngiyanincenga njengoba nithi hambi nalabendlu labo kulomhlaba lo mhlaba sithi hambi singilabendlu labo noma ungatithandza kangakanani tinto talelive noma ungatisimisa kangakanani uhambe uyizile ubophile umbhemiso wentene kodwa khumbula ukuthi sithi hambi singebafokati kulomhlaba sinenzawo yethu lokufuna ukuthi ngalelinye ilanga sitholakale sikiyo. So sisalungiselela lolo hambo lwethu kwekuthi kufanele silungelele kunetinto lokufuna ukuthi sitende ngekwesaba uNkulunkulu, sitende ngekuhlonipha uNkulunkulu ngoba siyawuphethela etandleni takhe njengoba sengishito ukuthi sithi hambi nebafokati kulelive kuthi dithi kweshele tinkanuko tenyama letilwa nemphefumulo. Tinkanuko tenyama sithi kweshele letinkanuko tenyama letilwa nemphefumulo. Angisho ke bazalwane ukuthi lapha emhlabeni sisempini wonke malanga sonke isikhathi sisempini lempi itange tinkanuko kulesinye isikhathi itangetinto leti aphila enyameni yethu itangetinto le inyama yethu itifuna itikhanuka kwekuthi lokhu ngiyakufuna. So ke letinto leto letita ngaleyo ndlela leyo kufanele ukuthi silwe nato emphefumulweni emtimbeni emoyeni wethu asivumi uyielda down etintweni letitawusiqabanisa naNkulunkulu. Uthi kaApostle Peter lapho nikhona khona nisakatekele khona emaveni it is not a mistake lokho ukuthi nisakatekile nilapho kodwa nina lofanele ukuthi nikwente funa nikhumbule ukuthi ningebafokati netihambi lokunye lofuna ukuthi nikhumbule kulwa netinkanuko tenyama. Inkanuko yenyama siniketwa kwekuthi asilwe nayo. Tinenkinto letikhanuka inyama yethu labanye bethu inyama yethu ikhanuka emadrugs, labanye bethu inyama yethu ikhanuka those sexual sins, labanye inyama yethu ikhanuka lokho ukuthi ngivele ngibe mkhulu bantu bangihloniphe bangibone bangithulele isigqoko kodwa uNkulunkulu uyaveta namhlanje nesene asilwe netinkanuko tenyama. Usho ukuthi ngelamanye amagama uNkulunkulu we must not sign any treaty with our flesh kwekuthi mangabe kunjena ke sitawubambisana kanje asibambisani uthi asilwe nato. Lokulwa kwethu kuyenteka ukuthi ngalesiye isikhathi uyithole inakuzana pons noma yini sibhakela sinya ngqi noma uhlatshwe indlavu noma kube njani kodwa lokho akufuni ukuthi sifike la khona siyilda ngoba sekukhona lokhu kushayile noma kungishayile ngiyakhumbula ukuthi ngilisotsha la Kristu Jesu kufanele ukuthi ngiqhubeke ngilwe emasotsha nakalwa asuke alwela ukuthi kuvikeleke live labo thina silwela ukuthi lo mbuso waNkulunkulu lo establishwa nguJesu emhlabeni
ephinde wakha isisekelo sawo ngebaprofeti nebapostoli. Kufanele ukuthi sime sithi zika singesabi ngoba siyalwa. Kude la khona kufanele sisayine khona esivumelwane nenyama yethu ukuthi awu nyama yami lapha kunjena siyabambisana kanje njengemntwana kaNkulunkulu. The first enemy or the first adversary that you've got to fight against is my own flesh, is your own flesh. Le ithanza tintfo letitsite, le itikhanza kulesinye isikhathi yenta tintfo letiphambene. So ke umona ngibalile itolo ukuthi asilahle umona, kuhleba, kutentisa, yonke lento leyo ngiyona nto ofuna ukuthi siyilahle ngoba inyama yethu iyathanda kuba nemona, iyathanda kuhleba, iyathanda udicela tithunditela abanye abantu phansi. So ke thina simeyiwe sabitelwe ekuthenini asime silwe kuze kube sekuphelele. Kunemhlabeleli benguthanda ngisahlanganyela neMazayoni kodwa nanyalo ngisawuthanda uthi wenhliziyo yami mawuhlaka niphe zikuhaqi zithaza ko zivukela wena zivukela wena linda uthanda azene zikhathi zonke ungalahli tikhali takho ekufeni la utawuqeda khona wonke umsebenzi wokushikashikeka kwakho. So ke lana sithola ke lokho ukuthi noma ngabe kunjani la sikhona khona asiqonde qala ukuthi sithale kufanele ukuthi ngibhekane naso noma ngilwe naso seqala lesi ngimi lesi ngimphefumulo wami noma lesi inyama yami akungqundwane noma kulesi isikhathi sengivuka phansi ekuthuleni ngivuke ngiqhubeke la ngigcine khona ngoba ekufeni ngila ngitawuqeda khona umsebenzi wami. Haleluya. Uyaqhubeka lombhalo uthi philani impilo yekulunga emkhathini wemahedeni khona utawuthi noma balihleba ngekuthi nenta lokubi kodwa bathi nababona imisebenzi yenu lemihle badumise uNkulunkulu ngelilanga lokubuya kwakhe. Haleluya. Uyaseja ngoba labangcwele abaphili in isolation, abaphili in another planet. Siphila lamhlabeni, siphila nebantu labangamkholwa Jesu, siphila nebantu labangamahedeni labahambe bahlubuka kule ndlela. Kodwa excuse me, lithi livla kaNkulunkulu asiphile in such a way ukuthi impilo yethu iba challenge. That is our duty. Ngumsebenzi wethu thina lesihamba na Jesu, thina lesithi sikhethwe nguJesu, lesitimisele kuhamba kule ndlela. Kunetintfo leNkulunkulu atibheke kithi kwesitente kweqala ukuthi asiphile. Labanye baphila emakhaya langakholwa, labanye baphila emphakathini lelwa nekholwa, labanye baphila nje emveni inkolo yobuKristu la kumelane nayo khona. Kodwa lithi livla kaNkulunkulu no matter the situation is, but live the life of Christ in such a way that noma ngabe bayakuhleba lokhu labakuhleba ngako kutholakala ukuthi akukho ngenxa yalempilo lephilako. Impilo lesiphilako ifuna ibe i-reflection yokuthi sikholelwa kuphi, sikholwa ini. Ngalezo sizathu lezo kube bedetinto letingasitamatamisa kalula nje endleleni yethu yokukholwa sisahamba naJesu. Endike lana kubeka ukuthi uma ngabe ngiyabekisa sihlushwa ngalesi ngakakwendi, sihlushwa akuthi nasakuthi wakuprovide ema-evidence kutholakala ukuthi thine we are above reproach kuleto tinto leto.
boDanyela bathi nabafuna ukuthi ingabe singababamba ngani singenta ngani singenta njani kwatholakala ukuthi labafana basendulo bebame bathazika eqinisweni noma ngabe sebayiswa enkosini inkosi ivutha ngelaka ukuthi hey utojikwa emkhothini hey bafana bamnitha ufakwe emlilweni bathi noma kungaba njalo angeke size sikhothame kuwe Nkosi Nebukadnezar. So lokho kwenta kwekuthi livangeli liqaphule all the provinces aseBabylon lebeka phansi kwenkosi kwabonakala ukuthi akasale akhonda nangu uNkulunkulu lophilako waboDanyela ngoba bambonile kulesinye isikhathi kunetinto letente letisehlelako kodwa ngalesikhathi sihamba kule ndlela kunebantu lababona uNkulunkulu kulesimo lokubhekene naso. That's why you don't have to quit ngesikhathi esimatima ngoba uthi lo mhlabelele kanini yawuphiwa mandlani iwaphiwa ngimi ngoba nani ngezikhathi zonke. Uyabona uma ngabe sihamba kule ndlela bese kuba netinto letendekako kufanele ukuthi lokho nakanjani kusitshela ukuthi siphiwe emandla sihamba nje lapha sinemandla lesinikwe wona lesiphiwe wona. So ke siyabona ke lokho ukuthi asingahlupheki ngenxa yokuthi sekukhona lesikwentile kube engazuthi sihluphekela Jesu kumbe seniqambe manga kumbe senikhobanisile kumbe senentelo nganalokuyana angivume sono sami uma ngabe ngijeziseka right ngoba ngente kabi kodwa angivume sono ngigezwe engathini yaKristu ngiqhubekele lohambo lolusha. So ke umpostoli Peter uveta lokho ukuthi njengoba niphila phakathi kwalabantu abakubone lokho kutawuthi ngekuya kwaJesu babese bayamdumisa Jesu. Uyabona siyasebenza labanye abasebenzi labanye bede abanalo ukuthi batawukwenta njani kodwa kuwo kona lokho kupita ukuthi impilo yobungcwele uyiphile tilo tikhale esiswini ungenakudla bakwethuka bakushiya wedwa kweuthi singathini ngalolaphuya loliyana. But when you need not to lose your focus, your heart must cling to God and trust in God kweuthi mine nangenankulunkulu konke uright konke khamba kahle. So umpostoli utama kusivetela ukuthi that is one among other duties kweuthi bantu impilo yethu ayibashumayele nomaphi lapho esihamba khona. Uthi uyaqhubeka lapho uthi thobelani bonke abantu labasetikhundleni lokho nikwente ngenxa yenkosi umbusi ngenxa yenkosi umbusi ngobe mkhulu. Kunebantu lokungasiya ioption kweuthi singabathobela nawo is by divine appointment, is by divine God's direction. Uthi asithobele bonke bantu nalabo labasetikhundleni emagunyeni asibathobele. And uNkulunkulu makasho njalo nje uyaqeda ngaloko ukubhekile lokuthoba ukuthi kuvela kubantu labathi bayakholwa babathobele bantu uNkulunkulu lababheke wabaniketa a responsibility amongst the nations. Uma ngabe nje akukhishwa umthelo akuhambe kuyohlehlwa akwenti wena asikwente phela lokho singamelani nalabantu leNkulunkulu ababekile noma ubekela lo ngamfuni emangweni noma enkonzweni noma kuphi kodwa ngenxa yelivi laNkulunkulu lithi asithobe aze athi lo mbhali lomunye athi sishaye ngathi labanye bakhulu kunathi kanti akusinjalo kodwa ngenxa yalelivi siyathoba. So ke uma ngabe sibathobela labantu labasetikhundleni sisuke singabenteli ifavor kodwa sisuke senta livi laNkulunkulu kwalo muntu usesikhundleni asimthobele kodwa kunana inqingwana nayo lencane kwekuthi uma ngabe labantu sebathi asente lokuphambene nelivi laNkulunkulu noma bathi asambe sobulala noma siyofaka poison kubani noma siqosha abantu ngoba kunjanjanyana kufanele sibese siye make sesithi zika sithi lokho wena
lo sesihlalweni angeke ngize ngikwente ngenxa yaKristu. Kunetinto lokufuna ukuthi siziphikise kodwa siphikise ngendlela yekwesaba Kristu nangendlela yokusho ukuthi live laNkulunkulu siyalathi silivile siyaliphila. Ngaleso sizathu kunetinto lesingeke size sitente, hayi ngoba sithe manje kutenta sinawo, kodwa uma ngabe live laNkulunkulu lithi lokhu ku-wrong. Kungako live laNkulunkulu lithi asibathobele sibahloniphe labasetikundleni, kodwa uNkulunkulu yena simesabe. Kube nemehluko lapho. Akufuneki sesabe bo-president emakhosi kodwa kufuna siwahloniphe. Ulofuna wesatshwa munye nguNkulunkulu. So-ke umpostoli Peter lapha uveta lokho wekuthi asimesabe uNkulunkulu, sisesela ekuthunjweni, sisesela ekhambeni, sisesela etinhluphekweni. Asimsabe uNkulunkulu, sibathobele labo labasiphethe. Lapha-ke kuyabala kule verse lelilandzelako libala tindvuna ngoba nato tisebenza with delegated powers from those who are the rulers. And lokufuna ukuthi ngingendluli kuko kalula la, funa ngisho ngithi ubhala nje umpostoli Peter lapha ngaleso sikhathi leso bekuphila noma bekunebantu babizwa kuthiwa ngema-emperors. I-emperor ingetulu kwenkosi ngoba yengamele emave lamanene. Uthi-ke umpostoli Peter asibahloniphe labo nalalabanye-ke laba subject to them, asibahloniphe nabo. Sikwende uma ngabe bayasijezisa ngalesikonile asivume uthwala sijeziswa. Uma ngabe bayasijezisa ngalesingakaboni asibuke Kristu kwakuthi wasihluphekela wasishiyela sibonelo ngoba wethuka akazange aphindisele ngenhlamba. Wenziwa tonke lento washaya wahlushekiswa waze wayobethelwa esiphambanweni akazange. So-ke uhlupheka lo ubhekene nabo ufuna ukuthi nangabe uyahlushwa kodwa awukenti lutho loludiserva ukuthi ungaba kulowo hlupheka lowo, ubese uthathe amehlo akho uwabhekisa kuJesu. Usho njalo lo mhlabelelo uthi bhekani uJesu ngumholike nophiwa amandla uyena, uJesu unathi ngomoya la. Yes, so sibheka kuye, asibheki kuletinye tintfo kodwa siyambheka yena etimeni tonke lesihlangabetana nato lapha ekuphileni ngoba usishiyele sibonelo lesihle. Thina-ke njengamaKristu asingatendi tintfo lelive litaba nabo-question mark kwekuthi uthi ukholwa njani ngoba lo sihlanganyela naye la sihamba senta naye tonke nathi tinto nathi, kodwa abawubone umehluko mabahamba baseceleni kwakho bahambisana naye. Ngoba uNkulunkulu ufuna kona lokho ukuthi nibavale umlomo labo labathi lima ngekuthi ente lokuhle. Ufuna kona lokho, uyakufuna uNkulunkulu ukuthi lempilo siphile regardless of our condition and situations. Ngoba uNkulunkulu ufuna kona lokho ukuthi sitawuvala tilima labo laba. Silima yini? Silima umuntu lothi akekho uNkulunkulu, ayikho into leyo yaNkulunkulu, ayikho yonke lento leyo ukholwa. Lowo muntu loyo according to the word of God silima sithi enhlitweni yaso akekho uNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu asibavale umlomo ngetento tethu. Hallelujah. Uyaqhubeka lapho uthi nithi phatha njengabantu labakhululekile kodwa ningakusebenzisi kukhululeka kwenu kube simbonyo salokubi, kodwa niphathe njengetingceku taNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi lokho kuyavakala kuqonde kuyacaca ukuthi kunendlela lekufuna ukuthi sisenda imisebenzi lesiyendako yaKristu sitiphathana kukhululeka kwethu, kungabi kukhululeka ekuthenini sente tono sente lokuphambene naNkulunkulu, kodwa inkululeko yethu ayithi sikhululekile ekubanzetelekeni kodwa kumesaba uNkulunkulu asikakhululeki kuko, kufuna ukuthi sihambe ngawo. Kungawo kathi uNkulunkulu asibahloniphe bonke abantu, sesabe uNkulunkulu sibuye sihloniphe nebabusi. Uyaqhubeka uthi
nine tisebenti thobelani baphathi benu ngako konke kwesaba hayi labalungile nalabathobekile kuphela kodwa nalabathi hohoho lokho ukuthi kuthobela labasiphethe sisuke sithoba ngenxa yokwesaba uNkulunkulu ngaphansi kwawo uma ngabe uphethwe vuma uthoba vuma wehla vuma ulandzela indlela leNkulunkulu ayibekile kwekuthi kufanele sihambe ngayo sisesela lapha emhlabeni sathi kwekuthi uNkulunkulu nguye yedwa lokusayo ngoba uNkulunkulu uyabusisa umuntu lothi nake saba uNkulunkulu abheketele noma ehlushwa ngaphandle kwesizathu bazalwane noma ngabe uyahlushwa uba bathi uyabuka lapha ngihlushela nsiphi isizathu salokho kodwa ngenxa yokwesaba uNkulunkulu ubheketele uNkulunkulu kunemvuzo laphathele wona kwekuthi kuthi tekwenteka konke lokho wena wangede waphindisela kepha ngivesi bani angeke ngifuna ukuthi emaphethelweni ngoba vele nabitelwa kona lokho ngoba Kristu wasishiyela sibone ukuthi kufanele siphile njani ma sihamba Kristu akabe ngiyona measurement yethu akabe ngiyena ecampus yethu icampus kungabe ngumfundisi kungabe ngubani kodwa icampus kube nguKristu kuhle kunjalo athi umuntu ningangibuki mina bukani Kristu sibuke yena ungekhathi kwakho lo Kristu lo ngekhathi kwakho ufuna ukuthi manifeste aphumele ngaphandle akangafihleki Kristu lophila ngaphakathi kwakho akaqhambe kubonakala ukuthi nangu uyaphila uthi ke Peter ukhotha Isaiah chapter 53 verse 5 yes let me just read that one ngaze ngiphambuke kakhulu Isaiah chapter 53 ukhotha verse 5 wakhona uthi in verse 5 uthi kodwa yakwazi ngenxa yetiphambuko tethu yafihlitwa ngenxa yebona kwethu sijeze sisaba sethi kwayo kuze kuthi thina sibe nekuthula ngemanxeba emvimbo wayo siyaphiliswa thina ngifuna ukuconclude ngalo kwekuthi bazalwane Jesu wentiwa into letinene kodwa bekabukele thina nathi uthi tena sekahamba wathi umpostoli Paul thina singemanxusa aKristu unxusa ngathi usishiyelele sibonelo lesi well send nabo lasibonisa bona noma lasipha bona ukuthi njengabantu bakhe kufanele siphile yiphi impilo andike ethi kwakonke lokho sengushito kwekuthi kuyafuneka ukuthi imiphefumulo yethu ingathukiswa nanoma ngabe yini ngoba yena ungumelusi wemiphefumulo yethu asikuthathe ke lokho sikubambe ngetandla totimbili ukuthi Kristu ungumelusi wethu losethalela konke lokufuna ukuthi kuthwale nithi uyakuthatha yena akwethwala ingathi ke uNkulunkulu angasisita abazalwane sisesela lapha emhlabeni dinengi tona tintfo leti sifike lapho dinengi tona tintfo leti sishiya kumbe kulesi isikhathi sinemibuto kodwa let us not lose focus kwekuthi sibitwe nguKristu wasibitela kuye ngaleso sizathu leso asihambe silingise lona losibitile kangangoba nalabanye bangakhona kulandzela etinyathelweni tethu ngoba thina silandzela tinyathelo taKristu asithandaza babelolungile sesibongile Nkosi ekseni sibonga naleli langa sibonga nazi isikhathi sibonga kwenta kwakho sibonga umusa wakho sibonga ukuthi Nkosi there is an ultimate healing of our body in the resurrection of Jesus Christ kwanamhlanje Nkosi sibona amaglimpse nyana siyagula sithandaza kumbe kugula kungafuni uqhamuka imitimba yethu labanye Nkosi bagula bane cancer labanye Nkosi banaleta tifo nalete bathandaze labanye bagcine bendlulile emhlabeni kodwa Nkosi sifuna kusho namuhla kulomzuzwana
lesingene kiwo lesihamba kiwo kwethu Nkosi nakuba besingahlupheka okwesikhashana kodwa sibonga kwazi ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yamakhosi seluseke Nkosi babethu lona amandla onke bonke abantu bakho labagula ngekwehlukahlukana labanye balele ezibhedlela emawathi labanye uNkulunkulu wethu lona amandla onke bethe wona leyo mali ekufika ezibhedlela D40 yaququda emtimbeni wabo kodwa namhlanje Nkosi sifuna ukusho ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngaJesu Kristu lo akamthumela emhlabeni wathi osiniketa sibonelo sempilo ukuthi uma ngabe singebahambi nebafokati kulelive kufanele siphile kanjani babe sisithe uNkulunkulu wethu lamandla onke ukuthi siphile noma ngabe impilo babothu lamandla onke kulesinye isikhathi isibuta kusethembene kodwa ufike la ngekhathi kwethu ukuthi wethembekile Jesu malanga onke babusiseke Nkosi bonke abantu bakho labaqhubeka kona namhlanje ngoba Nkosi namhla besibuka ema-duties kwethu Nkosi usinikete kwethu kube netinto lesitendako kodwa ungakasho ukuthi kasente lutho uqale wasinika onke amathuluzi wasihlomisa ngawo onke amathuluzi sisiteke Nkosi ukuthi kulawo mathuluzi losinike wona kube betena linye Nkosi lesitalikhanda lingenamsebenzi uma ngabe usibitela kule mpilo yebungcwele kungoba Nkosi usinike amathuluzi waphinda wasinika nawe luqobo kwethu Nkosi asikwethembe njalo thatha Nkosi lutho molungelo lwakho nebantu bakho bonke Nkosi emhlabeni wonke jikelele manje nebukhosi kulo kwakho Jesu manje naphathi amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit remains with us all, now and forevermore. Amen. Sibonge kakhulu bantwana basekhaya. You are such an incredible blessing. uNkulunkulu akaqhubeke animele animele aniside anivelele la nimdinga khona avele uNkulunkulu ngetakhe indlela hayi ngetethu hayi ngekubona kwethu noma lesinye isikhathi avela kabuhlungu asikuvumele kuvela kwakhe ngoba it is for our benefit, it is for our blessing and favor. Amen and amen. Praise be to God. Praise be to God. Siyabonga babe ekuseni umsebenzi lophelele sowentile